John.
5 timmars semester. Jag liksom det. Men vadå? Jag kan inte skriva på något som är I chat att jag vill ha det. Så jag blir lite nu, jag vet inte vad de är. I am lonely prison wall. I heard a young girl my true men are taking you away. Voice of the young war, so the young might see the more. I'm a prison ship lying waiting in the rain. Oh, I love you of the bride where once we watched the slow rivers rise. Our love was on the wind. We have been a song to sing. It's a lonely road to sing all up the ground. I lonely prison wall. I heard a young man calling. Nothing matters anywhere you're free. Yes, I'm in the crowd. I felt they cut me down. I'm in the street, I'm shining with the
their swing, and I didn't appreciate it away. I mean, we did four, and very well, he told us the nasty was up, and my little son, I drove young nurse at me. Ik took a massage. I saw the look of the shit, and I massage it all, because it was shit and all. Second team low on all, great, so I'm out the other was not. Even a doctor, you team all I on. Doctor Shamelo, but on all, new drug young. My yellow 22 and a half, up back, but you know well, when I get 22 hours, you do, and you have really get in. Zoals hier, daar staan niet zo leuk in en wat we zeggen, dan maak je met een van die bingo met want we worden wat bingo, want als je geen wat bingo en dan maar, als je zo leuk is, dan zie je het in. En in meer als bingo, dan is die wel een kakwetie kast. En maar die weer, en maar weer house met wel 50 pound. I'll get house met wel 100 pound. Als we niet gaan, kwijt house, ook nog dat we willen binnen. Als Martin dit zo, wel, we willen maar wel bingo 30 years more. En dat kan zeggen wat we wel. Rwy'n yn unig y chwech haws meddwl fo, o'ch chi'n yneud, mi'n cael sgwrs aw o chi. Yma fy'n dweud. Ond sgwrs aw o. Felly be, chi di'r dyn mwya lwcus ydi weld yn y dyn erioed yn y dyn to de. Bobl bach, byddwch chi feddwl mo, mae yellow 22 na i weld mynd iawn, mo da chi'n un sarafol fyd. Disgwyl, papi fyd. Disgwyl papi oedd hi. A mi atafsam i'n bydyn, os ydych chi'n gwybod papi. At maar we willen tegen zeggen, op camera, nee, ik zou een beetje heen doen. Zit tekst, die we doen, dat is wat vind je aan de investering. En John heb ik zit wat heel geleden aan 60 years. Maar John deed het er wat even. We zijn preoccupied met dat. Wel ja, net wat iemand jou moet doen. En die wordt geleden aan 60 years. En die preoccupied 60 years, ja. En die push ali hier office, en die kan dit nou aan mismail, nee, we can't it. In binnen de mismail, we can't it. Anyway, ja, die push ali aan hoor. Preoccupied, jumping car, ik ben naar kan dit nou. Maar we sterken killer kan dit nou, en dan traffic is maar car op jou. Maar John de Lauwer, die heeft er niet. John Park, nee, dan niet precies, want ik vind dat het echt jammer wel aan jou wil. Ja, ja. Ik wou dat, ik wou dat. Daar is het geleden in de kopje van Blina. Dat is de vraag. We hebben nog, die precies 25 years met de lang. Zo, we zijn niet wel, dan is het van een predogoed, maar we zitten bij Amkari, Australië met de nee, zou ik het zeggen. Og det vi uansett har med siste og den tid gått om et bekjenne innhold i nå, men da. Ja, det var vi jo det kletter om. Bye.
yna. Ie, wir, nawr. Mae hon rwan yn gan am gyfnod ar y hogia o Dra Cymru yma yn gorfod mynd drosodd i Loegr i chwilio maith. Drosodd i swydd amwythu fel gwysion termyn neu weithio ar y ffyrdd ac ati lle. A beth yn dal yn yna i bod gweld i'r anna pell ydy. Pobl i'n gyffordd mynd o yma i chwilio maith lle. Ond mi oedd hyn yn amser cleitha cael o lle. A'r un awdur yn hon ydy Emlyn Tiwdor yma. Emlyn yn un o bobl outreach, o fiw ti da? Open reach, out of touch, mutually horns, out of walking. Swy am wysi ar un awdur ydy Emlyn. Diolch. Sorry,
hon fy mod i Trevor. O, yes. A Trevor o'n na di tad yw yn bechar. A Trevor yn gweithio efo hi enfa lle ar y hon. Ond yn anffodus yn dweud, a chi bod dipyn o'n wrth y fi yma. Dragwn nhw. Ond wyt ti'n dal efo a trefaeth gwyd. Y gan ydi seithio'r ddoe a nhw wedi dweud efo sy'n yn ni. Diolch.
mewch, de. Ja, mae'n gret. Da ni'n gwybod bod na o ryw digon yma. Dau go. A dyn, oedd yn dyddi am i fi o'n i'n hefyd yn aelod o gormifio o mae'r un fel gormifio dawai. Canu am hwyl yn hyn am ei tan y sut. A dyma di'r gan yma rwan, dipyn o'r swing ni. Ond mae'n y stori ras yn ôl i hon hefyd. Achos pan da ni wedi bod yn canu hon, ar fwy na un o'r bwysau, mae un o'r hogia a digwydd bod allan yn Sir Newydd. Sef, elfen o'na. A da ni'n gwybod ddau Edwyn fawr yn Christchurch. Wel, mi o'n elfen yn Christchurch y diwrnod ar geni. Dwi'n gofyn i ti wedi dweud hynna bob tro. Wel, hanner y stori yn wir. Roedd yn dweud y gan ydy Canon Lan o Carreg. Wedyn, nawn ni fan eto, datblygu ni eisiau o Canon Lan. Ia, oce.
Nee, stop, Kevin. Nou ja. Ac fel ros sy'n gwych Mehefin, roedd Huw ei ddwy'n bod, ar y ffordd wrth fynd i'r ffynnon, gwelais i tathro'r o hyn, roddais i serch fy nghalon, cydio hitau ymnodyn, sôn am actor, sôn am briodas, sôn am ddau am newid byd. Sychu lawr i ddrych y ffynnon, gweld y fod o gwyn i gyd. Ar y ffordd wrth fynd i'r ffynnon, gwelais i ar olaf dro. Aeth cwys a gad i finnau, cwys sy'n fynd o'n hanwyl bro. Farwel gariad, cyn bo hir gofet honno. Ond ni welais sut mor ened, wrth y ffynnon ar y bo. Farwel gariad, cyn bo hir gofet honno. Ond ni welais beth mor ened, wrth y ffynnon ar y do.
Aaron. Right.